Rainbow Mizo Channel Thir Tute Chibai Ule December ni som ni alo ni tarang maya khua avotin blanket nuaya intholum kuk chunga news buat sai thai ni se achak om tarum rum mai ma se US in thang boy em mai hian mul hakar danami po thian thra min siam chu anizela kan biak ngam haulo tur Dr. PC biak siamate mania changte tenen po kanin beni tin tamaya tin dan lawangin lalma kan lut ani tila YouTube link dalu phal haulo na Mizo special report Facebook group lamate special permission min pea Mizo World News lama po phalna minram pevele boka dan lo hlirin US lam an khosa dan lo hlirin kaini po kan lut rup ani bermaye tuntum chu mania changte thujiak kha kanron share chuak le dona athujiak kanron share masak kha kan ngai luin subscriber telematrangin rontile turin comment lama request nola wangin le ama hian rem aloti boka wangin kan han share chuak le don ani mania changte thujiak hi longai thanga lela athupuyatan hian Donald Trump atling don chiang tini tuntrum America president in thang zet chuan chapui kang vut iangin America le khovel mun rang min kang zoi tila kan sai sual lo tapang ke vete lul point zona kadongun malmal ta hle mai engwang te khernge ni don ni an mel han en renga Donald Trump she om mel po pulo zozial pak khuloi pa an kam sira kuwa sen sung chungle empilian ungtok taknena mani som fang lama in oiliam vut thintenen lam US president in than chungchang kan soitak chiam thin maileo engdang wang ani lawa tu dang wang ani heklo an thin lung lama thok tu om vemiawa party ruchilna steta om tho maila puhola puzorama pudo mate ho chanchin ngot ai chuan putrama chanchin hian mi thin lung alua ne zokri ani nge yang keipo Donald Trump trantu kani vemio wangin an result fel harlutuk awang khuan engemati zongin min kam veda ulchang om maya mainstream media te thu chualo lam thu dikle news belchian dol zong rengin pusum parloma pathian choi moi tur angin kavir vete chena voin thlengin cholzai reng kalarel thaibik lova cholsan la katumna heklo Joe Biden thlop tu te pathian omring lo atheist te mongko hur ho ek mahruai bilnung to tele voirik tur fum fe nei to manglo te an monga tanga note hrin tumtlat tele finga in ngaya mia changho kong engkima tran tu tam lama piang do hrim engkima opposition leader nitlak thiaute main Joe Biden tai pong zora antran ngam chuan keitluk le ding on forma vanram kailon zomek tu hian rinna konga ka sangoi zon pui Donald Trump ka phatsan big na chan tur hi ka khriat miolo awangin thasignal chat le mai phulip tur chungin in thlung lo takin US president in than chungchang hi thasik mau pu pui ngot lo dawin keima ngein karon pu pui don ta chu ani hi mauro kela khuang zong nei tanga tila Joe Biden le atran tu te ho katir thai turjia ka ngai tu thina ka khongai le tak em awangin ngai te mauro kela khuang kalo nei talo hlau hi kalom ta tho mai ani mauro kela khuang manglovin ne na khuang pui kan votan mek chu ani si hi mainstream media kan ti ve chen ho democrat chovina an bank account le an wallet te pian ti moi lo jata anti khaul hole naw song noi lutiat ul mai tangka phun tur ni tina trun ho khuan voin tun thlangin Joe Biden president lomlu hun tur le atel tur jatte a cabinet thar tur tenen lam khovel me pui tam takte hriata chopo ai thathum man lovin an puang dumduma do din soi siak le in puan siak om tangat se chuan I helovin choi moina par thile no pui dom tlak hial khopin dot puan khu juk thiama mole an dot soi thiam zia chu ek tumpo rangka chak tlanga chuadai thai tur khopa expert rual ho tele mi ho sarwal ho mani sum chopwa
Mizoram min leinon on thei tur rual thuo maiten Joseph R. Biden an han pui tak tak meu chuan khovel zong an chok boi hne nangiang maya an ma ni phur phurin lung phur phurin an lo phur ve na sangiang ve bok ani ma se nakin loka chuan zel bang an zut lo le comedian film star an la chuak lawang ti soi a har ta hle ani ma se khriat lo lian pui an naya chu chu sum le pa ya tham lung oi thei lo le bal ma thing ai lo mi sang sari mai ni lo mi nuai tam tak America khuan chungnung berakhian alo la nei khiau maya chung ho ta chu Donald Trump le thudik trana America mangai tu te ania sum le pai an ma chuan velawa trong trai na le pathian ma chuanin rin na in ke an pen mup mai ani an ke pen le an trong trai re chuan van khopui mai ba ka kol kil afan niom tak mai in chunglam thil ti thaina alang tan emni ti turin ni tinin vaivel angmain tramatan tu anron chuak truan zel chu ani khu khovel me pui tam tak tele political analyst tam tak te ba ka zoram mi tam tak te zona nia langmek engwangin nge Donald Trump khuan thudik hai lang turin martial law hi apon mai lo le White House Oval Office dokana khuan a mingsan keu chuan executive power thunai na vortop anei rang sia kan ti deuh furniin alanga martial law puang mai tura nor tu po antam nangiang mai ma se ama Donald Trump tongkam chuak moi tak kai chu politician kanilawa ram mangai tu kani tia khovel media te ma zamap lova puang tu ngeng khu ala chhun phangang hrilo ani ber aniang chu athu chua khuan martial law ti lam reng ala ritat lo nia chuti chungchuan tlom ala tum chetei silo sudum le necktie sen or chungin engto neilo mel zatin alakal phevut vuta a mela danglam na le lauthon ruk na mu tur om heklo ama tantu te hi kanman modeu jok ani mel ama puiro khuan lersia sechi thachi le tuma thal ngai lo tui khur tha mu angmain thil thadeu hi akheru kiau po ani mel tariau ani chuwang chuni miang tun thengin martial law hi ala pon du mi lo ni chuti mek lain joba pan nain abom khat anglo takin amale ama tan tu te khu thil train abom tan mek chu ani tak zel jokhimo ni tinin thulom om hriat tur om chhota jut zel ani democrat sovin summa antham lung oile an sumpar kunga lora oive thria hote US Attorney General Kalchuakta William Barr te mai baka Senator McConnell Federal Senate Chairman te Scottish Chief Justice John Roberts FBI Director Christopher A. Wray CIA Director Gina Haspel le midang tam tak te khu reilo te a athluk mabakin anom rangnin alang tran taruak mai khung ho khu chuan January sangni somni pakhata Scottish Chief Justice in rinom na thu tiam tira Donald Trump laklu ani mel mu ai chuan nilenga hing nimle sakhithanga o an than jok arinom hle ani tuna po New York thu boy lawsuit Tramaten Scottish an thelu New York vote nei zongjong te ain vote la atam jok dai chungchang chu Supreme Court of the United States Scottish just pakwazinga paruk te chuan anpom ta mia maile Biden le apol ta chu anom hle thein arinom lo hle mai Trump le a legal team te lain evidence thachung chuang mai ba ka thuhretu rinom mani thisena mingziak ngam tha mai engtiklai po kau thei reng mun tin maya khuan an lo in pango zial tup mai bok nen Scota sa khuan ne nadar Victory Bell masa an votan niin alangta nizan maya NTD aron tarlan news site franga muturom chunjomta Michigan State Antrim County mun pakhata diktaka vote an han chia thatle meu chuan Biden a vote chungtiang kha noitianga chia anita Trump a vote noitianga om par thinero chungtianga an chia kauta vung mai siale Biden ale Democrat ho anmeng valkol kola Trump ale a ho telain mai chethu sual mufu niom takin annui ruven ventasi
boruak avain thak chiang ta cm antrim county a thildik lo an mu chuate khuan engtiang takin mundang ngongzel takang mo vice president Mike Pence te Trump attorney duamle nuimoi Jenna Ellis te la chuan kan chakdai towa nimasela America hi kan mangai wangin thildik lo hi chui chuange kan duwa wangin Donald Trump laklu hi kan man holo mai ani tia mani inring tok takmaya an puang mel muzat chuan thingtlang party unit hroi tu contract bill la zo ang mai hian ke che hi azang hui theiniam male chu chang alani lo fo martial law hi lo thailovin Trump hian lo puang ta tereng se US Army ho khuan an mani mangai em tu eng ang sipai pakhat te po boral sela za taka thaliam thin tu Donald Trump khu puichakin anmonga holang main anja zek towa ngaklel takin Trump puichakin martial law hi anthir mati mai turnin anchet zia alang chuak titi der to niamale Donald Trump an abantak Defense Secretary Mark Esper thak tu Miro Room Christopher C. Miller la chuan US sipai munpui Pentagon lama COVID-19 vaccine chungchang le thildanga low inti thu tumveringot President lem Biden ale apolten thunai anron tumveringot la chu stop aloti khum rumrut tasia Biden le ahota chu Mizoram kongchunga tlantum angmain ankut chilo hoivel tamai mai ani tabere January ni ruk sangni somni pakhata Electoral College vote Vice President Mike Pence akai hroina hnuaya confirm antum don ta chu anisia chuti line state thenkhat governor le Secretary of State ten Joe Biden tana anlo certify to chu ani aya thu fezok an state legislator Republican majority tachuan Persia dan danglam ngai lo angin Trump kan vote don anti burmai sia heng state legislator Pennsylvania, Michigan, Georgia, Wisconsin, Arizona, Nevada, Tebaka, tunhnai maya New Mexico in anron zomle taboknen thildik lo an muchuak thar zelbok si eng state dang takin ronzom bel zelang mo tin political analyst tam tak te chuan tlumte thirin an thirmek chu ani hi chu wangin Donald Trump trantu te kha lo jam chete su ral khata tranga kan lo hlau thon pui mi huaisen Donald Trump le aho te khu anla jam chete lova White House lua le turle America rama diglo taka titu te thian fai turin ruwa manna an nei rumup mupjok ania President Trump fanu rangkachak Ivanka Trump la chuan Georgia State Republican Senator candidate te puiturin ala campaign tadeu dewa Trump president ani le huna thilti theina nasajok anei theinan Senate khu apoi moem awangin Republican Senator te an bei pui tatlat nia apa Donald Trump chu ngaingam takin an chol chinta ni nalang Trump trantu te zong te tuna tang chuan zam lovin huai takin loading het ula dot thu por poleng le Trump soi chatu te thu chu angai thak chu soilo amel po meldu su ti chuan inril ru a hadam mayang Trump hi atling le ngai done ti zong kha mania changte thuziak ania athuziak then khatlaya hian trong upa om nuala kanlam diglo palpo om mai thaya ama zole man ani to silo nen min lo hrethiam mai haniang chu Rainbow Mizo channel clear tu te inchunga kan lo me pathian nen voin Sunday man nuam vek ule